Sinibingelele kakhulu babukeli nabantu nje abazi kakhulu inyanga nenyanga ekhona ikakhulu nje nazo siphakamisa isandla ngogobela nomkhulu nogogo siphakamisa isandla nje sabingelela nathi sicela ukungena kakhulu kule ndima ngoba sesithi isikhathi bekhala abantu efuna ukuthi sivele nathi njengabantu abaziwayo endimeni yokwelapha manje kube ukuthi ke sibona kakhulu abantu abanamathele kakhulu ezintweni kakhulu zama social media. Kodwa sesize sahamba sabona ukuthi kufanele ukuthi sivume ngoba isimedia yona iminyaka mangaqhambisha manga lokaqala u2001 uyelapha abantu until namhlanje. Kodwa ke mhlawumbe abanye besadidekile nje nikhuluma lapha nomfo kaNgema abanye ke bake bathi igama nje laziwayo Sgubhu Sabathakathi futhi uyena kumphathi kakhulu weyinyanga ile igama ke ngeke salichaza ke namhlanje ukuthi lalisuka phi lenzani kodwa nje igama nami engalithola khona lapha kwadliwa khona impande. Sicela ke kakhulu ke madoda ukuthi ke nababukeli nabantu abakhona esiphetheyo lapha kakhulu siphethe izinto zokwelapha nesikwenzayo nje kakhulu ukuhlola kuba ihlazwana ke mawuchaza komunye umuntu ukuthi uhlola kuba malini ngoba abanye bagcina sebehleka bakuthatha njengento yomdlalo nje. Imali yokuhlola ikhazi ihlole nje ngo5 rand umuntu bese phatha kamanzi ichibi ngathi abanye nje ngoba kuvela nezigubhu lapha eceleni uphatha amanzi ichibi esiphatha kanjela nje lelo bese siyakwazi ukuthi sikubonele izinto zakhe. Emva lapho ke bese sihamba ke ngawe ngokwelayini mayelana nezinto zokwelapha. Lokho kokuvela lapha nje eduze kuyizinto engisebenzisa kakhulu mayelana nomsebenzi wabantu abadala kakhulu kodwa ngumuntu kakhulu ogxile kakhulu ezintweni nje zokukhipha isimo sento mhlawumbe izilwane nemimoya emibi noma nje abanye bakhonze ukuthi kukhishwa izinto engamabhodlela izinto zonke esizenzayo even nokubethela nje nokucupha kwemisebenzi yethu kodwa imisebenzi esivele kakhulu kubantu yokulungisa isimo sane sokuthi izinto zedlozi engakhanyile ezinobumnyama bese ziyakhanya bese ukuthi nalabo abavalekelwe isimo sento emsebenzi ukuthi umsebenzi umuntu angawutholi siyancenga funda lapho ukuthi kube khona isimo sento ewukhanya kodwa sinxusa kakhulu ake besondela abantu bengezwa ngendaba njengoJesu ake besondela abantu bazothola nje ukuthi basizakale ngalesi sikhathi esicela kakhulu umuntu eze nje nalokho esesikubalile yobe sephatha ikhandlela aphathe amanzi kuya ngawe ukuthi amanzi waphatha ngo5 liter noma ngo20 liter noma ngani kodwa nje mawuphathe nje amanzi amhlophe akhona ekhaya umsuka wakhona ngoba uvela wakhe nje noma ikuphi bese sikwazi ukuthi sikwelaphe nothi mawuthi uyabheka noma uthi uthola umlando kuthiwa cha uya kuSgubhu Sabathakathi abaningi bayamazi ngoba mangibala nje kakhulu aqala nje eThekwini uzoqala kanjalo naseGoli abaningi bayangazi naseNyukhasela abanye bayangazi nakwaNongoma bayangazi ekhaya nje vele elikhulu ukusekhaya le kwaNongoma la ngizalwa khona kule kwaDabhazi nakhona kuseyiwe futhi uNongoma manje mawufuna nje njengamanje la ngikhona ngisebenzela lapha eFriday bakhona nje sebengaziyo baningi futhi manje uyibona futhi abaphoqa ukuthi ayikhona umsebenzi sibona inyanga eziningi zivela ama social media wena yini ekuvimbile manje kwaze ukuphoqa ukuthi okay yena hamba ke ngizame ukuvela mhlambe kukhona abakuthandayo noma abakubonayo okuhle ngami ngoba yini kwesinye isikhathi singathanda ukuphakamisa okumele uyiphakamise ngakho kumsebenzi omele njani ube muhle phakathi kwabantu esinxusa kakhulu kubo bonke abantu abelaphayo ukuthi bawuhloniphe kakhulu lo msebenzi ngoba ufuna ukuthula noxolo bengawuthathi nesinxele lokunye sesibuye sibuke nje kuba nzima kabi mase sibuka abantu umuntu angela ahlulo umsebenzi noma ahlulo kuyofuna umsebenzi noma amatoho bese umuntu avela thathele umsebenzi womnyanga kanti umsebenzi womnyanga unzima mina nje nakho nje ngiphekwawo anguthandi mangathiwa indoda awushiye phansi lapha angabe kulula ngabe ngawushiya manje yini sichaza ukuthini asingenanga ngokuthanda kwethu ngoba asihambanga sayoyifunela lento leni sihamba ilimazi ukuthini sekimvamisa yakhona sonela nje kwabona nabogobela okunye obuye kusilimaze umuntu esephethwe indlala ahambe agijime lapha nathekena kumuntu hayi wena ufanele ukuthwasiswa ethwase ungafanele umuntu ngesimo sokuthi uguliswa ngokunye ngabe umuntu uyelashwa ngendlela yakho eyahlupha lapho egcina umuntu esefaka amagobongo kanti akufanele afaka amagobongo kanti umuntu mhlawumbe ufuna afaka imbiza noma imithi engabe yokuchatha abe right umuntu aphile manje siqekelela kakhulu ukuthi umuntu akeke welashwe isifo okuyisona esikumuntu lokho kuyosiza kakhulu kuze njani abantu bathola ukuphila ngendlela eziqiniso manje siyanxusa kakhulu ke ezinyangeni ukuthi sihambe sengiqhamukile bese kumukeleka kahle bekhona ukuthula nokuhle ngoba abaningi vele sebezwile ngaba abanye ke sebeba novalo nokwesaba ngami kodwa ke angifuni kahle ukuze kuvele ukuthi kahle ngubani kakhulu lokho sesithatha nje lokhu usekuqala kahle sazohamba ngiveze nami nekhaya laba engilakhile elikhulu ekhaya
le wanongoma bese ngiveza futhi kani nako konke nje kahle kahle kumlando engwenzayo ngoba sesiqalile nje ukuvela sezoqala kimi siveze nemisebenzi engiyenzayo emkhulu ngoba ngihamba indawo eziningi kakhulu ngalomsebenzi kodwa mina lokhu njani ngizehlisa phansi ngoba kwesinye isikhathi musuke iphakamisa kuhle ukuthi njani uzehlisa ngoba umsebenzi akusiwona wakho futhi awuyilawuli silawulwa yilabo abantu abasiphethe kungakho yini okubuye kulimaze ma umuntu efuna imali kumuntu embona ukuthi usebenza kahle bese ethi hayi ndoda ngoba la kuhamba ngemoto enkulu hayi zochaja u10,000 kanti umuntu u200 kuyini lokutshengisana indlala nokulamba siyabonga bafowethu sibonge kakhulu sibukele nje ikhehla ubaba ungema ugama lakhe babelibiza belokho umuntu abathi Sgubhu Sabathakathi sibingelele ke nale yandawo yakithi kwanongoma sithi hayi siphakame emadoda umsebenzi ube muhle kakhulu sizathokoza kube kuhle bafowethu abafuna ke inamba yami ngicabanga ukuthi bebe sebeyithola iyobe isho kanjena ithi 079 411 3171 079 411 3171 ikakhulu nje igama oyilona elisematheni uSgubhu Sabathakathi kuumuntu ochaza ukuthini uma kukhulunywa ngoSgubhu Sabathakathi sokukhulunywa ngalento kahle kahle eseduze kwami makukhulunywa ngoSgubhu Sabathakathi ngoba kusho ukuthi mawuvula lapha kusuke kuyilapho kuhlangene khona bonke abathakathi kodwa ke singazi nathi bachaza ukuthini kakhulu lelo gama manje sithi kakhulu nje umuntu useyothinta lelo cingo ikakhulu mayelana nezinto zokuWhatsApp WhatsApp kakhulu ngoba isikhathi angabi naso so WhatsApp kodwa mangicabanga nje mhlawumbe ngoDecember sobe sikusebenzisa lokho koWhatsApp cha kwezo Facebook angisondelani impela nazo okubalekile nje ukuthi umuntu afone ngoba yini sisavimba lo moya ugcina umuntu asezenza omunye umuntu manje kuyahlupha lokho gcina lento sisilimaza sibonge kakhulu.